Dobar dan, ovdje je Kratkoment. Treći video. Možemo početi. Jedino za što se moram ispričat zbog vas je jedino što se moram ispričat je videi oni prije su jako štekali, pa nadam se da ćete mi zaboraviti nešto s YouTubeom, uopće nemam pojma, pokušavam sve što mogu. Nego, idemo mi igrat, jer zapravo, jel. Ok, možemo na ovo, ja tak, zašto ne? Da. Ok, dobro. Ne vidim baš neke dobre pozicije. A vi možete ostati tu gore da vas ne ubiju. Tu dolaze, aha, dobro. Tu. Mogu sam pucati njih. Vi tu budete gore. Za svaki slučaj. Da, tako je dobro. Ej, drugi mrtav. Ne mogu sam odavdje doći, dobro je to. Ne, nećemo to. Nego ćemo samo... ostavit ćemo tako. Dobro je tako kad smo se složili. Ajde. Možemo ovaj skill, evo da, kako to. Sam ih poguraju u vodu za to. Okej, oni će doći tu. A ne, dobro. Malo. Ajde. Povlačenje. Ne, to je loše. Šajze, okej. Znači, vi idite tu. Dobro. Okay. Par su nam umrla, ali dobro je to. Još smo živi. Vi možete tu. Vi ste tu mogli. Natrag povlačenje, vi naprijed. Dobro. Tu dolaze. I vi ko neka podrška. Povlačenje, vi se zamijenite. Dobro. Eto i to smo povijeli. Ova igrica baš ima dobar stil crtanja. Mogu bi nam ja ostaviti taj link u opisu videa. Da, mislim da ćemo ostaviti link u opisu videa za od ovih koji su napravili Bad North. Da ih pogledate ako hoćete. Ok, sad upgrade. Trebamo, znam iz iskustva, trebamo imati još jednog ovoga. Da. Sad, mogli bi njemu staviti ovo. Da skoči s litice u neprijatelje. Sve to kako čistimo i na checkpointu smo. Deploy. Ok. Ravno. Sam novčića. Tu vodite, vi tu, vi tu i vi tu. Vas zapravo dvoje možete zamijeniti jer prije će ubiti ove slabe nego jake. Povlačenje iza ovih. To je dobro. I naprijed. Lijepo. Ulaze od tu. Tak. Povući. Dobro je to. Naprijed. Ok.
Vi se nam zamijenite. Možete vi tu doći. Pa da. Tako da smo lijepo poklopljeni. Naprijed. Povite njih, da. E sad, vi bi mogli otići tu, vi tu ko podrška, vi tu i vi tu. Lijepo. I zadnji wave neprijatelja. 4 ova, okej. Mogli bi čak i bombu da se namučimo s njima. Mogli bi da. Znači... Bacimo bombu i napadnemo. Vi tu. Sad. Naprijed, naprijed. Ajde, ajde. Lijepa obrana ovog otoka. Aha, dobro. Nisam skužio da je item. Da vidimo šta to radi. Ne sjećam se šta to ono radi. 7 noći je dobro, to još nećemo mislim. Maksimum squad size. To bi nam tu bilo dobro došlo. Dalje, što bi mogli upgradeati? Pa mislim da ne možemo ništa. Pokušat ćemo prvo ovog i ovog dovršit. Pa da su oni spremni za bitku. Dalje. Ova ima više noćića pa ćemo na to, na taj otok. Da, sve kao je normalno. Kako nas je puno. Standardno vi tu. Premalo ih je, moraju od negdje drugdje dolaziti sa zasjedom. Da, to sam mislio, okej. Onda... Vi tu odite, vi budete tu. I vi odite tu za svaki slučaj. I vi za podršku ako se išta dogodi. To je lijepo. Nemamo ništa. Dobro. Tu ih je više i bliži su nam. Znači vidite tu, vi ćete otići tu. Da, šta ako nas zaobiđu i odu na ovo tu zapravo. Okej, ne znam onda. Malo teška situacija. Ne. Zapravo nije. Moramo njih zamijeniti s njima i njih dovesti tu gdje zapravo bi trebali biti. Ajde oslavite ih, strijelci moji. Dobro, nisu dobro više. Ok, sad lagano povlačenje. Dobro. Ispao je dobro na kraju. Vi tu, vi možete otići tu, vi... Da. Eto, sad smo njih riješili. Aha, dobro. Vas bi mogli tu promjestiti. Zato jer imate onaj posebni skill. Vas tu ako nešto pođe po zlu.
Dobro, naprijed. Dobro. Ništa s tim, nego. A kaj čekate, ajde napad. Tak, okej. Vi odite tu. Vidite. Tu, vi odite tu. To je dobro. A dobro. Mislio sam da će nas malo ubiti ovog tu komendera. Ali, dobro je to. 10 noći, okej. Pošteno. Sljedeći otok. Okej, osvojili smo Muse. Smo osvojili. Upgrade, možemo sigurno nešto upgrade. Šta je ovo? Maksimum 16. Šta prvo trebamo zapravo? Znači njega trebamo zadnjeg, ali Warhorn. Ajdemo njemu upgradeat. Da ga ima još više. Dalje. Next turn. Možemo to samo da zato nam je bliže. Ništa drugo. Da, deploy. Isuse, koliko ih je. Pa to će biti pokolj kad se s nekim susretnu. Daj, pogledaj ovo. Koja vojska, još da je ovo popila. Što bi vrag to bio. Ajde, brže. Znam ja vremena, nestrpljiv sam ja čovjek. Napred. Tako. Okej. Aha. Vi tu i vi ćete slediti tu, znači odmah ćemo vas dočekati. Vi možete biti tu. Čemu tu? Ne znam. Što najbolje, ovo je sve random generated. To mi je to sve super. Ajde, dobro. Kako uspjeti bio? Kako? Makni se. Naprijed. Tu dolazi. Trebamo kopljanike. Neće to raditi. Mislio sam baciti bombu na ovo tu, ali mislim da neće raditi. Trebamo ih samo dočekati s kopljanicima. Ne tu! Dale. Lijepo. Okej, dalje. Vi odite tu. Vi tu malo odite, vi tu i vi tu. Možete malo tu okolno da zoomiramo na akciju, evo. Dobro, vi ste ih ubili. Kopljanici tu. Ovi tu i ovi tu. O ne, nisam ih uopće skužio tu. Okej, onda ćemo trebati ovak. Dobro, malo frka, ali... Napad. Lijepo, skoro su nam spalili kuću. Dobro. Dobro je to.
I mislim da bi nam ovo moglo biti zadnji otok. 6 noćića s tim niš ne možemo. Nego sljedeći. Gledajte koliko smo sam puno prošli. A bit će tog još sigurno. Evo, ovo nam daje checkpoint kao. Tako da kad umremo, tu se možemo dočekati. Ok, u formaciju, znači vi tu. Lagano, bez žurbe. I zadnji. Ha, joj, vas nisam vidio. Dobro, vas ćemo pokušati kao nekako. A možemo i sa skillom. To je istina da možemo ih sa skillom ubiti. Sa skillom. Kako može? Može. 3 kockice točno. Pomaknite se, želim kopljanicima dati. Sad. Naprijed. Kopljanici riješili. Ok. Vi tu i vi tu. Ne. Ok, se. Dobro. I vama ne treba ništa. Tu ih je malo puno, malo previše za mene. Možemo bacit, ako se od tu da jedna bomba. Ne vi, nego vi. Ajde. Tak. Napad. Ok. 4 brodova po 1. Mislim da ih oni mogu sami održati. Vas će trebati više. Ok. Dobro, neće sigurno njih riješiti. Malo smo tanki s vojnicima. Kaj čekaš naprijed? Ok, ti mi se trebaš oporaviti. Tebe ne želim da te ozlijede. Još više jer bi mogu umriti. Pike charge. To. Lovite ga. Nek ne spaljuju nijednu kuću. Ok, malo nas zasjedaju. Vi tu odite, vi tu u sredini ako ćete mi trebati. Ja sad vi odite s njima, vi nazad malo. I vi sam tu zatvorite. To dobro. Dobro, možda malo natrag. Držite. Isuse, nemojte mi kuću, molim vas. Ne. Sad od tog više nećemo dobiti novce. Ja, dobro je to. Dosta smo ih ubili. Dosta.
možemo upgrade to, eto. Eto, mislim da bi tu mogli završiti. Hvala što ste Hvala što ste gledali. Lajkajte, šerajte, subscribeajte se. Zarez itd. Vidimo se u sljedećoj epizodi.